tunjum trending topic kan sir haule tur chu Pahalgam terror attack chungchang kha ani Prime Minister Narendra Modi kai shwai cabinet committee on security chan Jammu and Kashmir Baisaran Valley Pahalgam affair te poi khoina ra thlak tak thleng mi somni paruk la in nunna an chan nuwa Pakistan laka action plan 5-point action plan asiam chu apoma the resistance front TRF Pakistan based Lashkar-e-Taiba LET te chuan he poi khoina hi an mani ti ani thu an pom to bok TRF the resistance front chungchang han soi zaw lokila TRF hi kumsang ni somni khan alo chhuaka Pakistan atanga Jammu and Kashmir firfiak pol atana midanglak lu te smuggling lama ain nam noi na satawangin kumsang ni somni pathum khan Ministry of Home Affairs chuan Unlawful Activities Prevention Act 1967 noya firfiak pola apwanga ni TRF alo chwa chan hi thilpoi mo tak pani oma chungte chu kumsang ni som pariata LET shwai tu sangber lu antan sakle kumsang ni som pakwa a Jammu and Kashmir special status li sak ani awang khan ani Pahalgam terror attack nuwa India in 5-point action plan apwan chu enge ni Indus Waters Treaty ti top he thil poi mo tak mai ani a India chuan kumsang kha jakwa somruka Indus Waters Treaty IWT chu ati topa hei achan chu Pakistan hian cross border terrorism support tlat wang ani apani na chuan Atari Wagah border checkpost khar ania India chuan Punjab Ataria integrated checkpost ICP chu akhara mishing le bungrokal na zong ati top ta ni mibal document diktak ne na crossover ron cross to te chu me ni khat sangni somni panga ma in an ron kir le phalsak an ni thung ani apathum na chuan Pakistan tana SARC visa exemption scheme a cancel chungchang kha ania India chuan Pakistan mi pui te tana South Asian Association for Regional Cooperation SARC visa exemption scheme SVES chu ali saka SVES visa pek to zong chu dan phallo anga ngai ani apat lina a chuan Pakistan military advisor te not swa New Delhi Pakistan Defence Naval le Air Advisor te chu persona non grata a kwan ani ta hi omcha chu unwelcome unacceptable pom to lo a khan puan ani a India ram an chwa san angai ani India po in Islamabad atangin ama ni in advisor te ala chhuak don ani adodle achuan diplomatic personnel ti tlem ania India chuan in Islamabad High Commissioner staff omsa chu somnga panga atangin somthuma atiniam dona hei hi meini khasang he somni panga atanga chan tur aniang hei hian rampani te in biak rem na chu thatlam ain siadlam apanani ti atilang chiang hle a official level rampani in biak rem na omsel tur ti top tumna akokani Pakistan lamin India in 5 action plan asian chu engtingi an chan han clear vele ela bilateral agreement ti top Pakistan chuan India ne na an inrem na zong 1972 Simla agreement po tiamin ti top angai to don ti apuanga adodlia chuan sumdon ton na chungchanga India ne na in sumdon ton na chi shang ramdang kaltlanga anin sumdon ton na po ti top ani dona India le Pakistan in sumdon ton na hian pason na sa takathlena kumsang hi somni pali khan US dollar tluk leding on 1.2 atlinga kumsang hi somni pathum ain za somni pasari percent zetin apunga ti to pani chuan henglok na te hi adanglam dor don ti chu achiang rengani Pakistan lamhian Indus Waters Treaty suspension na satakinan nol thunga Pakistan chuanin he ti top andu hi andem ble a India lam hi apum theilo thu asoi bokani indem na omto sa noya lui tuil ti danglam emo chu act of war in do du na anga anngai hiala chutiang chuan vona te po antok hialani airspace closure hei hi kumsang ni som pakwa a Pulwama nuwa airspace khar ani dan ang chia khan Pakistan chuan India ram ta emo a enkol emo tho na zong sipai tho na po tiamin avan bawrak Pakistan van bawrak ka tho le chet vel kha akhap tatlatani Wagah border khar chungchang a hian Pakistan chuan Wagah border an mani lampo an khar fel to ani diplomatic lama
heta level sanglama Islamabad a India High Commission chakna chu member somthuma ti hniam ani anga India Defence Official te no chwa an ni ve don pokani tichuan SAARC visa cancellation chungchanga Pakistan chuan India mi te tan SAARC visa zongjong cancel vekani anga heta hianin Sikh pilgrim te ti lo chu an cancel sak vek dona Sikh pilgrim hotan hianin Kartarpur corridor chu hon ani don thung ani Pahalgam attack hi engwanga thleng ni ani chan sang wanga thleng thei ani anga geopolitical factors om thei engtinge om thei heta hian India's Kashmir policy kha aron langa Pakistan chuan kumsan hi som pakwa India in article 370 atli sakle Kashmir in zom khom tir le na chu Pakistan in dan lawa Kashmir alwa awanga dodal na angai ani de ubera adodle chuan Pakistan ram ne na trangwal ram heng US Gulf state le China te po Islamabad lama anrin na tlang niam tak zel awangin anin nuk do ve tial tiala hi international isolation kha aron thlen pha ta ni Pakistan lam tan khanin Pakistan lam economy din mun a chalo hle a atlan niam na sa a inflation asanga sarkar ro rel chak tok lo tak te chuan Pakistan ram din mun ati nge lo zwal sau ni na langa Indus Waters Treaty chuan engwanga ngai event lo nge ani Indus Waters Treaty IWT India le Pakistan in kum ko chung zet in biak rem na an nei no kum sang kha jakwa somruk Karachi ya an no sign to ani a heta hian World Bank chu palai an nge ani he thutlung an zia hian Indus system Eastern Rivers kan ti Ravi Beas le Sutlej te chu India ne na khap lawa man turin arwa mana tin Western Rivers kan ti Indus te Jhelum le Chenab te chu Pakistan tan ada ani he hian Pakistan chu tui 80% vel ape thei ani Indus Waters Treaty chungchanga malak na kumsang hi samhi pathum khan India chuan IWT noya shatir na masaber ti swaka treaty siam thata dila Kishenganga le Ratle hydroelectric project te chu angai poimo ber ani heng project te hi run off the river dani ma se natural river flow ti boy lovin umza chu luiluang pa ngai ti danglam lawin electric siam chwa tum ani ma se Pakistan chuan ngai to na thar aron neya IWT in ati tur abo chiani in a soi thungani India in he Indus Waters Treaty thutlung ati to phi boina sang omnu ati to masak ber na ania he hian ramri kaltanga fil ferte ne na inzom water diplomacy ain thak danglam na ati langani Vienna Convention Article 62 chuan ram pakhat chu thutlung achanga in hnuk do kemo nol emo aphal sakani achan chu kha an thutlunga kan thil in thak danglam na sataka thlenga thutlung kalpui zel theilo na awani chuan phalsak ani Indus Waters Treaty suspension awanga thil thleng theite enge India rama chuan Indus Waters Treaty suspend ani awangin India chu Indus lui system enkol konga ama ain chetlak ol sampha dona tuna chuan India chuan Kishenganga Jhelum ang project reservoir khami an tui khwa te ti fai chu ra tui tamlai kher nga angai to don lova India chuan chimlam lui hydroelectric project akalpui chu ati chak thei bokanga design le operational restriction te apal tlang theya Kishenganga le Ratle Chenab ang project kalpui mek te Pakistan lamin inspection an nei po ti top ani theinga bok don ani ma se he suspension hian Pakistan tui supply ahong hal don lowa tun din huna chuan India hian tui luang chhuak hi ataka control emo kongdanga kaltir emo theina turin manro ala nei chatok lo ani Pakistan lam ve thunga chuan hemi Indus Waters Treaty ti top chuan ti top ani chuan Pakistan lam chu ahong na sadon de achan chu an tui za asomriat 80% vel chu heng duya ti han anin patani ele bar konga te khopui tui supply le power supply siam chona thlengin a ngom theidona chuti Royal Indus system in Pakistan GDP 25% atho awangin economic din hun het lo kha athlen thei bok don ani he India le Pakistan boine hi zia umlam ain zwalam apan zele moti turani enge lo thlengang engting ni kan lo inral rinang ti po sha thiam a har hle maya chanchin thar a zela indo thu thang te po a lek lek ani henga hianin kan lo inral rina
keima ni po kan lo in puat sai achale ang khati zong kha tun chuma kan ron ti chwa thei chu ani a hetia anga trending topic ang hi ron ti chwa fo kan tumanga tin clear to 10 comment section lama in ron suggest thei boke